Alright, kita main Ben 10 lagi teman-teman. Masuk ke Chicago Lakefront. Let's go. Ah, ah, I ah. don't think anyone spotted us. It's so quiet here. Yeah, too quiet. What's that? Booyah! Somebody need a helping hand? Booyah. What? Did I scare you? No. Did I they scare ya? did. Did I scare you? Anjay. Aduh, tar dulu guys. Geli anjing. Sini aja lah ya. Geli gua. Speaker headset gua. Mana jagoan gua? Nggak tahu sih, semuanya jagoan gua kayaknya. Track him dong. Ayo dong. Wah, habis lagi guys. Gas. Siapa mau ngejar gua lu? Aduh. Masih ada, Cok. Wah, bahaya nih, guys. Oh, ini asik juga nih berarti. Iya gak sih, asik juga gak sih guys? Waduh, cepet banget habis ya. Aduh, boros guys. Weh, udah guys. Aduh, mati guys. Ya emang ini nih jagoan gue. Gila ini bu. Sini lu maju lu. Gila rusuh banget guys. Rusuh anjir. Itu pasti ke atas gak sih? Anjay. Aduh, pasti ada sesuatu di sini nih. Kemo. Ini kemana guys? Oh, ke sini. Yah, goblok jatuh lagi. Eka suka telat.
Bisa loncat anjir. Ini gak ada monster sini. Damai banget, damai. Alah, beginian lagi guys. Apa nih guys? Oh. Oh gini guys sih. Forearm. Oh pakai ini kah? Forearm. Let's go forearm. Pakai band. Wah ini tanda-tanda kerusuhan nih guys. Ayo, apalagi Slappy Meal. Fan Hammer guys. Kita ambil segitiga-segitiganya dulu deh ya. Wih gila kuat banget ya. Coba nih gue mau pakai ini guys. Oke, kita coba dulu ya kan. Ada sesuatu nih gue liat-liat. Gak ada lagi guys. Hah? Oh kalau ini ketutup. Ah, gitulah. Aduh, cannonball lagi berubah-berubah anjir. Don't be afraid of the Ramban. Use cannonball and you should be safe. Hah? Ada ini ternyata. Woi, apa sih? Wah, ngebak guys, ngebak guys. Kebak, kebak, kebak. Diam. 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 Oh shit. Oh shit, cannonball. Karena
Aduh, aduh, aduh. Nah, gue mau cobain nih. Gerak Gerakannya lambat, guys. Ini nggak bisa dihancurin ya? Nggak demen gue. Gerakannya lambat. Cannon bot lagi. Ntar guys. Ah, salah lagi. Kan tolol. Berubah-berubah gitu anjing. Terus nyampe lo anjir. Aduh, gak nyampe lagi, guys. Goblok. Salah lagi. Lalu guys, itu ada sesuatu yang berguna kayak. Ya, kok tolol dah. Gak bisa guys, anjir lah. Ntar, ini gue harus pakai ini kah? Ntar guys. Gak nyampe anjing. Oh, I know that. Apakah ada sesuatu di sini? Haha, I know that. Reduce the cost. Oke, bagus. Gobloknya Junior jatuh lagi. Ngapain gua kesini aja? Lah. Ntar guys. Oh, nggak bisa ke situ anjir. Bingung gua. Oh, sini nyet. Ah, gitu loh. Baru gua nandai gak sih? Lah, kok nggak bisa guys? Guys. Oh, kesini anjir. Aduh, ada forearm. Ah, ini gua tahu nih, pasti buat gelantungan. Buat gelantungan. Wah, anjir, suka bikin kaget anjir. Goblok. Sumpah guys. Bikin kaget bake. Wah, tuh ada apaan tuh guys?
Lah, goblok. Terus naik apa gua, guys? Tolol asli. Ah, bodoh lah anjir, cari aja ya nanti ya. Pusing pala gua. Bisa gak pakai? Wes. Ih, gila gak jatuh, guys. Gokil gue. Ah, bodoh lah ya kalau misalkan ada yang nggak dapat ya jatuh gue. Wah, ini sih enak ya, pakai forearm, guys. Tinggal buang-buangin aja, ntar kalau habis deh kita ganti forearm baru. Let's go. Aduh, habis lagi. Ah, cek. Whatever lah ya, guys. You have done well, my Ectonurian ally. Alay. And one good turn deserves another. So much power. Yes, now go use it to claim the Omnitrix as your own. And finally rid us both of that insufferable brat Tennyson once and for all. The fool thinks he is hunting me, but the hunter shall soon become the prey. Kalau mau nge-save tuh gimana sih, guys? Kita onin aja kali ya. Oke, mungkin segitu dulu aja ya video kali ini. Nanti gue lanjutin di video berikutnya, part berikutnya ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.